Kanya ti kurso nga alam, inton aginrol ka, Ares. Kahit ko tagbalin na pulis, iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo, apagbalinak to. Talaga mo't anak ko. Sige, tay karigatak ti mang paadal keng ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa'y nga agpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo, tatang. Ambisyon ko nga mintagbalin na... Asanan! Di ka nagtuloy iti kuliyaw, no saan akin na pulis talam. Agmula ka langan iti kamuti ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela, taagbakla-bakla kan tumutlang. Awan na pinta sa masakbayam, ta di ka mo't agbakalalaki. Kayat kumatang eskwela, tatang. Saan nga rodang? Gumatangak tulay ti bukil ti pariyan, kas kada okra ken tarong, ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apayagas tinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan lang nga anak. Idaddaduman nga anak na. Gaputa kasto iti kinataok. Kaslawan mo tanti sirsirbik iti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumatan ti ugalin na. Tingamin kayat na agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kasto'y nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wen nga rod No siya, maawatan ka anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga adu ti ag-agasak iti bagik. Diyak makatrabaho iti nadagsan anak ko. Kat, sana nga rodon nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaramita. Awan mabalin ko, tanitat ang yuti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadila ang aris ti pagadalam daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanin ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan, tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanyak. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwada nga anak ta. Kitbasol na, tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin agseksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon ka data itirigat. Kanalalay ni Aris ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakas ta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, arasagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tantang. Katamwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita. Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalusan inton bigat di pagmulaam. Sa paam tagrieng. Pumarbangon ka tapno addamalpas mo. Ricky! Altawan! Bumangon kan! Anyat orasan na Ay na, riingan na ko ni tatang. Tsak kaya tag-garden. Tsak kay maanday ta. Ricky! Nagsamba pa lang, tatang. Alas 4 pa lang iti parbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon man langan. Nay, ada ka mo dito waiting shed, Ricky. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabasak lay ti oras dito eh.
Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo ngay nana, agpaili kayo? Nagsama kayon? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta adasa nga ilik no madamdama. Inaman gumatang itibukal nga imulak. Ha? Anya ang bukal tigatangan nyo nana? Kumporme na ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal nana. Ha? Apay, aglakla ko kay tibukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man Ilakok dagito'y nakasupot nga igam ko. Katangin nyo amin dagito'y nana. Ikan kayo ti-discount yo. Agpaysaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpailay. Tamangan no sumangpet adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitang ngay. Wala na. Tapno adu ti mula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili Ay, sige nga road. Mano amin nga itibayad dagita. Igatang kukit di tinatad makartim na ito'y naglakpwak iti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no da masobra iti 40, igatang ko iti pagmanicure, kyan pedicure ko, takas talaangan, daramidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Una na, ngam di ibagbakin ko ta sigurado nga ungtan na. Inggatang ko iti pang manicure, kyan pagpukis tinaglakwak iti bukal. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rod iti panagadal ko iti high school. Insuro na kiditikab sa di friend ko. Aya, Kay kahit kung tag-manicure, pedicure ka sa tagpukis. Ang tag-garte na nang. San ko akalaan tagmula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam. Siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mo, dagiti inted ko nga imula, Marikay. Wan dadakkel dan. Kaano nga imulam? Iti namin sa nakalman tatang. Kaimulmulam lang, dadakkeldan. Luklukwan naksamat, Rikay. Ha? Ay kwa. Sa balin sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam anaimbag dagiti mulam Tapno adda ila ko tayaw. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga parakin ka? Tulungan na kamang paadal ijak absat mo. Tatang? Nawatam! Uwan. Tatang! Kumusta nga iti panagadal mo anak ko? Mayat man nalang. Makabanog lang tagripaso. Ngam ikarigatak latta. Tapno makalpasak. Tani. Masyanak kinitatang. Kanayon pa'y gaya mo ng overtime. Wen nga rod, kayat nalaaman na yunan ti birok na, tapno adda pangalawans mo. Di kay madanagan nanang. Maaddan kayon to iti professional nga anak. Iyaon kayon to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bang basay, tatulungan na ka mangikarga ka dagito'y kargak. Ay, kuwain, maray. Mabitlaan. Oh, kanya dagita kargam aya. Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaon ta nakaapit akaon. Ne, naggarden kagaya, maray. Wana, tay ginatang ko abukal dagita ka ni Ricky, edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak. Ginulpik matan ata, simadutak edi na nagpaili. Anya? Naglukot jayan? Inla ko ng sabot na kita'y kunak nga imulanan. Ay, diya ka mo
Kuna na ngamin nga glaklako iti bukal ide. Iso ginatang ko. Alang nga rod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagiti impamulak kinkwana. Nanang, paldo! Nakaaduang kiti customary tangal daw. Iso nga ikan kayo ti kwartayo. Atoy. Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti. Tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo. Kan masapsapol iti balay. Ay na, umadadon dagiti customer mo ah. Uwan nga ron, nanang. Iso amayat sa no agaramidak iti uray basit la shop ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka ah. Mabalin lata ah. Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Timportante, ada bubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Kat ala ah. Makamu ka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagamat si Karigay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agi patakder ka no ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imulay ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa. Inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apingin lakong. Kita man kini. Isuntagap apit ita. Aglaklako ni Timula na alating. Kwa. Tsak namin kalaan tagmula, tatang. Kat tinaglakwak, inggatang ko itinatadam akartib, kan pang manicure agamit. Ay na. Talaga pagpungpungtutan na Karigay. Anya nga itimaganap mo dita. Ala, di ka nagugod lakay. Opo. Uray tamayat matikita na iti panagpukpukis kan panagmanmanicure na. Iso atulungan ta nga agi patakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti shop mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka paila dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasi mo't niya anak talakay. Kahit ko namit anak kasapulin iti pagabangan na. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas na kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at tama na. Nang runa hindi ka bambanwagak. Ngam agkasday kit din. Saan namot anagay at antikas jay apan na sa itaon na. Kahit mabalin naman akong truline. Uno labanan ti kasday kinatao na. No talaga mo't laan na tudyong anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasamak. Natangkan mati ulo na. Mala, maturog takid din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, ada customer mo. Itay da ka pa ilang ur-urayan. Nagkapwam aya. Ay na, napan ko ginita ti venue, di kasarin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasal. Ay, wen nga rod, ang sasarunumat. San pa'y nakabaulan ti bagik? Ala, ingkaasikaswan nga rodan dagi jay customer mo. Itay da ka pa ilang ur-urayan. O anya, nakapanawan dagi jay customer mo? Wen abangan da ka no para iti kasar ti anak da. Hay, ang sasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Oh. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imadu nga minin dagiti customer mo. Wen nga rod, nga mag-surrender mo ti bagino da duma. Isa kapilitan ang mga laakton iti tauhak. Tapno saan ka marigatan? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik, friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyamanak na lang. Gapo ito'y sakripisyo kinitatang, iso anak kaadalag. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko?
Tapakaamuan tay mo't jay kabsat mo, tapno makadaray mo't. Bay amon. Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panaggraduar ti kabsat na. Saan nga roden ang masapol? Umay tumatlag siksi ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado ta inton graduation ta anak tabakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make up am aminan dagiti abay, Ricky? Uwan, friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di da yung bagbagaan na sapa. Nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sadala imbagan. Tsakon maka-exit ditoy. Anya? Ala, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita manubagay kumutlaing to'y badok. Katuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta iskurta kaon. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, day jemot gaya man. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga rod, naglokon ta di nak mo inayaban dituyin ang mga escort ken ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wan tatang, pasensya kayo no jakim bagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nanang, nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magaya man ni Ares, anya paray. Ay Wayne, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atin. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ha? Ay, mayat ano kasta. Nasaya ata na paadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali ata napintas mo ti panggudan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Ares ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti diti abastuyo, tatang. Ore awan maited mo. Tadan trabaho di adem. Saan da kami abay-bayan dayjay? Urnungom kid ti kwartam. Tanay, kasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may maysa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak. Ayos lang. Nga ore awan maited mo. Taad da di professional lakabsat mo. Iso, tibang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan tatang, ngam adda pangaramatak iti sweldo. Ken naglun kami iti nobyak, tagkasar kamin. Anya, di mi pala naramraman ti sweldo, mga sawakan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan no kayat dante agsimpa lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko ni ti kabitan na panawen. Mapanak ije balay da Ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanam ijay. Inak mo't umiliw ah. Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Numawan pa naramanan tamad asweldo na bakit? Numapan ka la dumawat iti kwarta ay saanen kababain.
Pagbainak ko anak ko dayjay. Siyak mo't tinang paadal kin kuana. Dakal ti karbengak nga agkid daw iti kwarta. Tano saan agapo kanyak? Saan anakalpas iti panagadal na? Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapaanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat. Di namot mapanunot ti mang tedan. Madiat ti kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena balasang kao. Mabalinti umay. Sumrak kayo Anyat masapul yo, tatang. Ay kwa, umayak umiliw Tadi mo nga min nagawa-awil ang anak medyo balay may. Ay, busy nga ni Aris iti trabaho na, tatang. Ket no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maited na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Ken adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Ketap no mamati kayo, urayan yu tenak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Oh? No talaga nga awan maited na ken ka. Tada ket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di na pa sinukatan ultimo pletik la kumaanapan ija balayda. Awanan, pati ja anak mo, naalisan ito gali ja asawa na nga imot. Ala, bay-bay amon. Saanen aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, addalugan na nagsardeng iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahi taluganan. Nanang! Tatang! Anda kayo! Imot gayam Ricky nga anak ta. Ay umay kalakay. Intasabten ti anak ta. Nukas ta. Addanlugan mo anak ka. Nanang! Second hand. Ngam napintos pa'y laang. Baro pa'y la modelo day ta. Anya dahi ta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre, tatang. Kimata nga kitilukan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. Nukas jay nga da servisan mi akasar. Aya? No awan papanan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan iterwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Katangin nyo amin na kayat yo. Tasyak ti makaamo. Sige, alalakay. Inta agrubwaten. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakay. Ang lakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang kaanak ko. Yaklaim pag-arap. Akastoy ti pagbanagan ti biyagmaw. Ti amok inay. Katawan na pinta sa turungan ti biyagmaw. Ngam nagpintutak. Isuasore, anak ko. Pakawarin na ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangi, tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan dagitawan. Ipatpatig kayo kin ni nanang. Ay, ipatpatig ka ba anak ko? Kitagyaman kami. Tapos silalagip kalata ka na kami. Ang sublikan nito'y balay, anak ko. Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala, anak ko. Ang sublikan ka na kami. Tapno masulitak din ang kurang akin ka, anak ko. Uray saan kayo kuman ang mga sawa, tatang? Apay ngay alap nanak ang mga sawa kat ubiingak pa'y mat anak kaw. 65 ko laeng. Ay, ayos lang kumamit kanyak no mga sawa kayo manen. Ngampilin niyo kumamit ti asawaan niyo, Apay, di mo kayat ni nanam apirleng apara kanyak anak kaw. Jak kursonada ti style na. Naarjod abakit.
Di kolor amin apasat ti bagina. Di kolor ti buok na. Di kolor ti kuko na. Pati ko rimatmat na nakatatibdog tapi nasilpon na. Isulat nakita ka bakit akas jay. Sumat itan ti kasta anak ko. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Ganada na kay baga kanyak tatang. Sadut ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaisaw anak ko? Amumatan na kiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangibaga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perling. Uray anyapay da kitang ibagbagada kontra kenkwana. Ngam, amangan numarigatan kay to tatang. Anya ko matipakarigatak ngay. Mayat kit di at adda katulong nga kijibalay. Addantun para dalaos kan para luto kijibalay. Tano sumang petak nga agpasada. Addan makan asang petak. Addantun para lutaw anak kau. Grabe mo't na kita at tao. Nalaindang agpatakas. Ala, baybay amon na kita at tao Perling. Di ka madanagan. Taurayan niya ti dandanon da kanyak. Sa anak to ang maupay. Ay ayatin kalata. Awan ti agbaliw kanyak. Agyaman na kardo. Naggasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen ta amin na panagayat, ipaaykukin ka. Di kanto pagsangito na pulos. Agyamanak, kud kasano, agkasarta ka diin kardo. Wen ikasar ka, uray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte intong kasarta. Umdas mat siguro tali maababoy anya. Anya, ay nagadun ngay. Kan may isa. Apay, adda paggatang mo ay. At na di urnong ko akwartak. Hangam kurang. Iso nga ilakok di nuwang ka. Ta inayon ko apaggatang iti baboy. Saan na nga minunay kayat si karnit nuwang ditaw. Ay na, jay nuwang munti partyam. Tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya? Kan saan tan nga agawis iti adu a tao. Dagiti lapada ta a senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. Anya? Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. Ngala sikati makaamaw Perling. Apay, sigurado kayo ang makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon ang makiasawa? Takababain lang. Agsao ka man akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay. Iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka kabalay. Iso apumanaw ak man laangan. Makiasawa akon. Kasano? Kat di kay mga... Wan! Sa dutak no sa dutak. Awan may tultulong ko. Awan amok at trabaho dito'y balay. Sana bale? Tagtalaw akon dito'y balay. Awanan ti problema, Rhea. Katbaya ano kayat naman ang tiya makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na. Awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray kumaano, agbalbaliw. Kababain iti agbalin nga asawa na. Ano saan nga agbaliw ni nanang? Sapay na singpot sa kano ginobyo na. Kaasimot ti agbalin nga asawa na ano bilang laang. Unay mo't ngaminan ni nanang. Manipod ubing ta, kas giant ti ugali na. Inan-under na ididay di tatang. Saan nga agtrabaho apulos iti unag ti balay. Wan nga ron. Kanti madi, at dapay biso na. May maglakid din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugali, manang. Cardo, alaam man ti charger ko tanay, malublubatan to'y cellphone ko. Damat dito ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder. Nakaidaak dito'y sofa. Darasam
Mabit lang nga raw, Perleng. Darasam tama nga nuag off to'y cellphone ko. Oh, at tuyain bakay. Pakisaksak mo mutin alakay, tanay jak magaw at tisaksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, Perleng. Dasaya at mo, tanasapa ka asimbang patkardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, Perleng bakay. Sige, lutom nga rudon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ata, ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, Perleng. Darasam tagluto, tamakasidsidaak at talaga iti karnit baka. Kaimasam tagluto, ah? Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, ayan. Nakaturog pa, Ria, balasang ko. Napuyatan nga main. Anya? Anya't nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni nanang. Di la mabain iti aramiden na. Agasam dayta. Agpasada kayo. Ngamda kayo pala ti agtrabaho dito'y balayo. Da kayo ti aglaba. Agluto. Kan aminan. Anyalat kukuin ni nanangan ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay, nasana yun, Ria. Siya kaon. Masitla na ito. Siya kun tatang. Siyak pa'y kati mabainan. Gapoy ti aramidan ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Day, adda ka mo't gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapatudunan nyo mat ti asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang arudan nga agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makunat ti anak na kada kayo ngay. Ay na, nasingput di asawak. Saan apulos nga grek-reklamo da ijay. Ngam di yung mat abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang kardo nga asawa. Iso adi yung abuswan. Ay na, ay ayatin nak unay ni Cardo. Amin nga ibagak, wun amin kan kuana. Iso apatsyak, adin tumauma kanyak ti may kadwa nga amayaw, anak ko. Apa nala daw ka itasimbang pat, Cardo. At nangamin nangarkilay tilugan. Iso nga intulod ko pa ida bakay. Siguradom laang ajay lugan ti inarkilada. Saan asika? Anyakan sa. Amom may tas ka lang ti babae ti biyag ka o Perleng. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay nabakit. Si kalaeng ti ay-ayatag. Kan may sa lakaya kaon agbabayak pa ilaang. Ay na, ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda. Isumot ti panagbabae da. Kahit anyat insangpet mo amakan wan numasida. Tay paboritom apasayan Nasayaan. Madamdaman ton alutwom. Tamasahin nakman pa'y. Ay, nagsakit ti bukot kentel-tel ko. Itay pa'y lang urayan ka. Ngam nagladaw ka matasimbang pa'y. Pasensya kan, Perleng. Mabitla nga raw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay na, madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay, tanasakit una yun ti bukot ko. Anyamutin, nagapgad mo tinamay amon iti masida, Cardo. Ha? Kastaya? Saan mati ko nakabakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mat Ha, idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak numabalinan. Makapaawan ganas mo ti kastoy. Kumusta mat nga tanti panagdanadana ng kantatang Cardo manang? Kasye nagasat ti inatakin ni tatang kardo. Tanasingput kan nagagat. Uray agil iladlat kukuin di inata. Saan na nga ungungtan? Anya? Nasingput nga min unay. Iso nga agruam ni nanang. Isulat sarsaritaan dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni tatang kardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta?
Dilagbain ni nanang. Awan lang arud ter aramiden nan. Ta ultimo aglaba ken agluto. Ipatudon na amin iti asawa na. Ngam kasjay pa iti aramid na. Anyan, no apay ngamin nakas di ni nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko iti ubing tapay. Uray di tapay kabaalan ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta iti. Wen nga rod saan tapay nga agis eskwela iti? Maasyan mo't day di tatang kada ta. Iso at tulungan na ta nga aglaba iti. Nasingpot-mot lang amin ay di tatang. Iso nga anderin ni nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day chay ben. Saan ta arumbang aguraan? Wan matkat di amanang. Tsak matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balay yu tatang. Di ka nagpasada ita? Madamdama anak kaw tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablaba ak. Ni, apay, di asawa yu ngay. Apay asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan yo? Maululaw, isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan tatang. Ha? Saan ba't isa o taglot-lotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raw. Nakaluto kan karto. Mabisin ako. Perling baka adanin na nait nga anak kaw. Di mawas. Ay, nakaluto kan lakay. Ay, nan, ituloy ko ti agluto no saan ka pa'y analpas. Ala, siya kun bakit? Tako nam amaululaw ka. Saan? Ay, uwan nga rod. Ngam ikarigatak para kan kalakay. Ay, adda ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, tadimawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka tainam anak kaw. Sung batang mat wan nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang. Sige, mapanakon. Ne, tatang. Kitaan nyo ti salon at yu Di yu abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Saan na puro trabaho. Sige, mapanakon. Why, anak kaw? Naglastugmat nga agsasauday kaya nga anak mon. Pangpangagan naksamot. Saan? Si kakit di mo. Jak kurso na dati style day kaya nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. A senyorita ak dito abalay. Tutupaksan day kaya nga anak mo. Malabay bay amaw. Gagangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Karto. Asino kada kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakit nga ron di asawak. Rumbang lang, tanusaan. Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka? Uwin Ay ayatin ka unay perleng. Amom reta, no panawan nak. Nasaysaya at la tumanga dakaw na ti barsang Mari Perleng, intayo ag nightlife. Agpaiso, kaano mare? Inton rabiin kadwata dagiti friends ko. Ay sige man. Tamaburyungak nga agigan dito'y balay. Ngampalubusan na kangata di asawam. Wen, apikit din asaan. Palubusan nakday chay. Awan ti saan kin nila kay kumare. Wen amin. Sa bagay mo't di nasingpag ngamin nila kay mo Perleng. Ay wen iso nga rod akinayat ko. Ta sobra ti kinasingpet na. Uray bugbog kawak. Nasingpet lat ta kanyak. Natulnog kanyak day jay mare. Nabartag ka mat perleng. Kat agreklamo ka. Di mo kayat nga parte ka. Ha? Labaran nak ket di lakay. Ha? Labaran nak tap lumaw sa awanak. Darasama.
Wan, mabit lang perleng. Perleng, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ijay, Ije ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. awan mo't manok ko. Ay, awang problema. Basta da kwartam. Sige nga Rod, urayan dak, tainak agdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga rod, darasem. Tanumal pas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mo't ito'y paradaan perleng. Ayan tinapasadaam, Ha? Apay, bakit? kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan Pangusaram iti kwarta, bakit? Adda na patig agatangek. Ala, yawat munta na pasadaam tani, agdardarasak. Papanam ka di manay. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay. Darasam tani, amangan no agseran ti paggatanga. Kurang ko tininom ko. Agawid tayon tarabeen, perleng. Ang mga norurayan na kanya sawam. Naimbaglakan yakta sa anak nga agawid ita. Awan problema iti asawa. Tanasingpod na ijay. Man nakaawa. Manipod nagdan na kami. Diyak pa'y naputan ninong tanak. Ay ayatanak na ijay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Inakong tanday jay. Labaran nakpaikit di nakasingsing pod nga raw. Iswasyat kiti. Tatang, di man panuynuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang nga ron aramidan na, nagbisyo pa'y laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Di da kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kuana. Pagpalpalabasan na lang iti oras day jay, anak ko. Bisyo na day jayan. Kandamag ko amakipalpalot kanupay. Nagkunamay. Awan mo't manok na. Kasano ko maamakipalaw? Kadagiti kakadwa na ha. Ado ti tarakanda. Kitaan nyo atanay ang mga nuibusan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Parbangon ay. Apay nga itakala nga sumangpat perleng. Oray tawan mo't dakas nga aramida kardo. Nan pastrakan na kiititag pulusak. Rumwarak mo't laeng. Papanaman ay. Adda outing mi kadagiti kukumare. Anya, kanayon la akastan. Diyak amano sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayaten na, maawatan na. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanya. Ano aklunan ka, di naktupaldaangan. Itad mo amin na pagragsaka, kardo. Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, kardo. Ala, mangan kayo laang. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin unay ay. Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man nandiya asawa yon. Napan man nagbulak-bulan. Wali nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam magasmain. Anya, inal daw nga agpasada kayo, awang bagasyo. Tiamok akat kimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar ken kape, awan. Ay, daytan ti ibagbagak kada kayo. Kunak mangamin adiyo ikan iti kwarta tapag bisyo na laang. Apaan nakmat nga raw no jak ikan. Kumabil pa'y. Bugkawan nak. Kababain ka nagiti karuba. Iso nga itad kulatan no ko Ala, mangangkay nga rodan. Kaasi kay mo, tatang. Adda akon dito'y sango tiri daw ti balay mi. Tuktuo ka kon. Akuray ka. Nakapadlak mo.
Anya dagito'y nagdadakkel abag ken karton dito'y ayan tiritaw. Ne, kawas kumo dagito'y. Apay nga da dito'y dagito'y. Ay nagloko day di a karton. Iso nga tatinangirwar ka dagitaw. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang, nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay ni. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdya nga inaramid ti amak, nana. Ha? Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon ijibalay na. Tadinan kaya ti kaaddayo jay. Ha? Pangaasim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pangaasim. Padasot nga ayaban no kayat na ti makisarita kada kayo. Ngam no di na kayat, di yung mabali na pilitan. Uwan balasang ko. Lokatam jay balay ta ata agawid tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Suray, perleng, nga manjakaw. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon karto. Promise, di kan anderan. Basta manjakaw. Di nakpilitan, tatalaga ang manjakaw. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mo. Oray pagtutuunam dagita lalaki mitibiyag mo. Makamu ka. Mayat kit day tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaan perlay. Ngam iti ununag kaw. Mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar nga asawa. Nabanlog kaon. Iso pumanaw ka. Tulungan dakman ang mga yayo kin itatang yo anak ko. Di nakmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo at tigasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami mutten. Lumasin kamin iti pagnaidan nanang. Addan basit abalay mi nga impatakder nila kay ko. Iso nga agmay-may sa kayon dito'y balay. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming-mingidan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka payla agar-arum kanyak. Uray pa'y nga taagasawa tanton. Kaslar armen kan tulata. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Ay ayatin ka met, Soto. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray Kayat ka ngaminan nga asawawin. Ang mga numaagaw da kapalati sa balik kanyak. Ala nga rod, makaamu ka, Soto. Dumanon kayo nga rodan, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, un ba't ngagbasa o soto anak ka? Baka lawas pa lang nga nagkinaawatan niyaw. Agam-amo kayo pa yan ang bag. Amon niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singpad. Kasda, ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadag iti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malabdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig iti langam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo daw. Why?
Ang napintas unay di nobya, kasjay tilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap satan na. Isu nga raw da kayat kun nga ikasar, taama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaisu na akinayat nak, isu nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti. Nakajakpat ni insan suto ah. Wen nga rod Ay wen, dumaanon kami taon, inton bigat. Ada pagluganan ang mapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, Bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar pa kay kamangan ni insan ko. Nala nga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak may. Basta day tiyunay-unay ko, suto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamukan kwa na. Sikan takin kargo keng kwa na. Katsapay ko ma, taya tamitag na nayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgag unay ni Sarina. Ikarik na. Jakto pal daangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtali na ito lang iti balay ni Sarina. May kagyamanak nga ron no kasta baraw. Kat no bilang di munton kayat tanak ko. Kat kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kwana no bilang laang. Eh, jak isubli ni Sarina kada kayaw nana. Ay ayatek ti anak yaw. Kat ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapudno nga gayat. Ayatam, ti si bubukal a kinatao ti tao nga ayatam. Nala, intay nga ron pagsasangwanan day tayo naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tayo kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanaon, tasapain tayo ti agawid, nubigat. Nabartag mo nga may ng tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anya, ante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi lukas to'y asulag. Wen nga ron, ante. Uri awan silaw tas lagmot. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jakab mo Ni abalayan sa amin. Ada siguro kinatawad na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawa, ante? Winaw, ni Sarina. Nanala, agking ginal, tilda sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka niya talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko soto, talaga akastana no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit anak ko Tasag paminsan mo't lakasta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jak man amo no may ranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lata ni Sarina. Adakan ka dayta Basta bantayam nga rod anak ko Ulitak. Si Kanton, takin kargo kan kwa na asawam ka nga rodan. Wala na. Ay, iti marayan! Kamatam ni Sarina, asultaw! Wala na. Sarina!
Mabit lang! Uray nak! Di ka tumaray! Sutaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Kwa? Agin-kinamat kami lang, nanang. Gagangay iti agayan ayat Agin-nantil da nga kinamat. Ala, agsagana kayon, ta nakarubaton ti driver yaw. Umuna kayon nga agawid, ta sumaruno kaminto ka ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, Sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kaminto no sa alen na silag, nanang. Ha? Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalma pa'y tanak kaw. Ano kasto asalag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan tadimon ton maanusan tanak kaw. Isublim ko maana saya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tiriknam, Sarina? Ala, apay akom kumustain nakngay. Kat sigud mo't amayat tiriknak. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nobyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yo. Kunam, agnaid ta ijay, aging gati kasarta. Uy, Sarina, agawid na nga rudan iti balay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mau itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asawan lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam ngagmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti taaw. No ada malagip mau ang makapaisam. Ke sana baliklikan ti panagisam mau sanaya. Wala hanggang sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisam na. Anya? Akin agtantanamitim painokwa. Di lamad-madlaw mo alalakayan. Overthinking ka may. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya? Aguli mo ka mamay. Tila ibagbagam. Lay. The tricycle la si Mardang iti batog lakay. Adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaong. Tama nga no, ada makangigken ka. Kat maidanon pa'y kundi Sarina. Kababain. Panang dadaal, iti agbali na manugang ta, tikasta nga ibagbagam lakay. Nalalala, ikakit sabtun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas ti agbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Nyangkel karinyumad. Saan mo na? Jak to pa'y nagparikat ang nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan Ano matarigat tinagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na anya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, Uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas na atawan nyo, Uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw, mapalbalin pa Angam no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa asino nga ti mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't ngagsasaw, Soto. Gapo talaga tsamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na sino kan ngagsasaw.
Limastog kamutin kanakan. Nini, ay isan mo ta, Uncle. Ibagbagak lang tagpaisaw. Eh, ano ti mga apal kanyak sarina? Apay ko na. Apay, Sutong. Wala, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si kanayta. Ay na, paraudak launay kin ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapantagis tambay iji paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagngingisit dagiti babalasang ditaw. Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya? Iso nga short pant ka no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay ore lang makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting. Makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na, Uncle. Wan nga raw. Ay no, nagswerti ka talaga kanakan. Makapaapal ka. Ay, saan lada kayo ti mapapal kanya, Uncle? Adu kayo. Kita nyo nga nagiti babaros ditaw. Nilatan sarina atin nakaiturungan nagiti matada. Wan nga raw. Apay. Awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan Uncle. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige Uncle ha. Ta mapan kami biit di store. Inak pagmeryendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay di ta arubayan. Kita amanay. Na. Dalawa nga makita di ta silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuinan. Nakangatumay dagiti dua nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita? Lihos tao niya kunak. Ada tililing na sa babae. Tangiwat mo. Mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak ta bakit narigatan. Anya tililing mo't nga bagbagayo. Awan mo ta. Limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro. No, basit tibulan, anak ko. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan kuha na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas Jemart. Adaman kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay dahi dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko. Agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam, suto. Inak man makipurdiya, Uncle. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay, katwan na kanakan. Kahit ginobiyam ngay. Imbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimarmot dananang kantatang, Uncle. Aya. Ay. Hehe. Alang arod ka anakan. Mapan kan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapulyo, tata. Siyak ni Karinyo, Uncle nak ni Soto. Iswa di kagbabain kanyak wen. Ay wait, kayat mo ti kanan. Ha? Ay, katuwan tata.
At awit ko sa nga bandihado. Wala, pastrakenak nga rudan ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti daytong ibagak sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kaya't ko pa nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimut intun kasarmi. Aken, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserserbis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanag itisan ni Kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise, nalabat first sight takin ka Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunen ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulit ang traidor. Awan mo't madingin aramid ko kankwana aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan niyo? Jay ulitag kukit niya. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabakait. Akait, ayan ni Soto ngay. Ada iti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Ala, bayam ta makailiw-liwag tumot laday jay. Naimbag ta di na ibaga asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken kwa na. Tawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto yun, san? Medyo naliday pa. Ngam, saan una yun? Ay wan insan. Si Mang Putmutanda angkel kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamot. Saan nun, san? Hindi mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Saan na nasakit tinakam mo? Saan nun, san? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgura aklat tainan. Sa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkatkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kasta ka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kasta ka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Kunak, isublikan ka ni Soto. Agsinatan. Kasta gayam Kasta gayam! Ala, ang diretso ka ni Jibalay na sutuan. Di ka nagsub-sub lilitoy Sarina. Ay, sus!
Anya siya maururam ngayon! Ay, susapa! Di balay ni Uncle Carinyo. Iuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka na! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na. Ay, hapa. Wanante, iso ti kadwa damang sabsab sa bitapoy. Ay, Naibagatan na sabsaban na dagos. Diya la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan, pang-asim, umay mo sukunan ni Sarina Jibalay. Ha? Madyakon, tsak kayatan na siya babae. Di na kayat ti pumalaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, tsaka muakas dyan na siya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka na kan, kayat ko na sinaan. Ngam di naman kayat ti pumanaw iti balay. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani, sumrag ti asok di ti unag ti balay. Kita ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaruba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kita ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kat isumat nga ro ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakon na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, diyo ko naan akong pitinsyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kan tumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat nanang. Nakayon ano kayat yo. Nakababayin mo't ano isulat inak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damot tan barbecuean na dita. Ni, wen nga paiso. barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita, naimimas to'y lakok, fresh na akas kanya. Nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakot. Naapal talaga. Aywan, naluton san dati order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami titimpla na kahit. Ala, mabiit lang, Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at gimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang nyo. Madadaal laang Ikabil talat tay je freezer tay display manen inton bigat. Ay, saan na nanang? Di yun ilakaw. Nakarkaroon nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuypuyat at tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo. Anyalangan ti kunaan nagiti karubay ti kastangar aramiden nyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da nga ilako yaw. Sigurado pa Ay, jak kayaten ti agmula dita. Nauma akon nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan nyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanak kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito. Uncle Utep, makaramid kayo kadi pa iti munay kan tasty bread. Adda ngamin nag-order ka, di ta kabang-ibang apuraw. Tay munay apang burger kumanggal. Ayun sayang pa'y matlaytan o jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano na kanaw nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, Uncle. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw.
May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod angkal, da kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan ta masapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramiden amin na kita kaanakan. Apay no mga ala kailangan iti katulungan nyo angkal. Adun ti customer yo diti basit a bakery. Kabalan nyo mo ti manang daniti tao. Apay amang halaak pay lang mo't iti sa balingay. Kat no anda kayo mo't akaanak akatulungak ditoy. Na kayo langan ati tangdanak. Ay sa bagay, hanggang ure mga ala kailangan matiti para masahiw angkal. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang. Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatao type nanang. Napanak nga rod gimatang itay. Oh, mangan kayo, kapudpudutan na pailaan. Alaman, kayat ko katila ko ni Ote Papanadero. Nalaing nga panadero ni Tata Utay. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Un nga road, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten saanen atupul jay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jaklam mo nanang. Ote, gumatangak man iti lakom amunay, tay kalutluto Agpili kalatan ita istante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Olay kamutan, Lili. Si kaman ti mayabay diti dakkel nga oban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga lakalaktan dita. Saan pa'y anay supaw? Apaw, nagbanglaw. Ay, doti ala ka. Ngala, makamuka. Ay na, nagmayatan. Kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay utep. Jak gumatangan na. Tamakabsog mo to'y fritis mo. Ah. Inton maminsan man na gumatanga ka niya. Ha? Nanang, awan pa'y mat naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Jakon na sango tinagluto. Makaamukan amang ipapudot ka dagiti makan anabati idi agsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito. Apay adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anyang amin ti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manananang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjakam mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yawn amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ag negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kayla agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat ti aglako iti tinapay. Narigat ti agmasa ken agbake. Apay ti kunayaw, nalaka ti kasta trabaho. Ay nanalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga ron, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tisti nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandisal na nang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amangan no adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diyan mo
Addan samot kurang nangagpaisaw. Makabannog lang arutan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak ama po kawan itinamnama. Padasak tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mo, Mare Eden. Tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lily. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalaba akta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapo ija abro dagiti lako da. No kaya mo kuyugan ka mapan. Inga mamang kita iti kayat mo agatangam. Alaman Mare, mapantaman nga raw. Anyangay kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam, kasanungay no natay gaya mendagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasanungay no may ranang agsarming ak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado bestida. Ado ti pagpilyam. sagmamano ka no dagita aya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag-wag laeng nakangingina. Nangina angam na pintas. Quality. Branded dagita. Nangina magayam tilako da ditoy. Siguro dakil tikita da ditoy. Tanangina tilako da. Diyan mo amare. Adeng, manungay mo tikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakilan niya. Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo naglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwaganak ko. Iso na lang tadakil sa tipuunan. Nakakita niyo man ni tiwagwagan ayan nang. Ijay kantua, at damaten aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napintas siguro nagitila ko na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nang. Ay, adda ko mapagpunak. Tapad asag ti aglako iti wagwag. Naimbag dayjay, ta saan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa'y di tasangot ti maker eh. Di ka matla gumatagad. Awanan ti pre-taste. Kit kita aklaang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlaget di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaag no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Saanon, may mayat no nakatakderak. Tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak Mare Eden. Nakitak a mismo. Isoan na apgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalala o kanon itilingit na. Di tay pa'y katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya? Ay sapay nagimas jay lako na tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayon tay lingit na. Sapay kumanod kud pay no kasjay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkuden na nukwa. Anya? Sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay. Tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ton ti paggatangam. Nay, apay na nang. Kanya na iti ada dito kusina. Uben day tanak ko.
Tay basit lang, in-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan ammo yu aya ti mangusari ti dayta. Pakadanagam ay ang amin, kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramatan. Di yun ipadas na nang, tanay, narigatan. Madlaw asa na quality dayta apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan, mayat dayta, nalaka ngem quality. Ni, anya tayo makmakset amang angot ko na nang. Binadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na, nakset mo't. Kan anya pero gito'y adda dito lami saan nga eh. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laeng, kasla uging muteng. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang na praktisan ako. Ma-perfect kung tumulaeng. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Ang damot na iti vocational school mangyuf offer iti libre kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon, sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Wen angam sa balilat tano da formal training yaw. Iti saan nga agbayag. At dan tumutan ti bakery, mariden. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ay susmaray. Anya nga asok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alutlutok iti oben. Ay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong, karuba! Dahil tayo bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya nga dandanin na uram ti balay tayo gapo ti ginatang yung nga oven. Himbag laengen ta dito'y laeng pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit? Anya nga nanang. Ulitin nyo pa iti naramid yaw. Ay sana nanak ko. Mabuteng ako. Agbuteng kayo mutlagayam. Ngam di man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kayo kit dia. Tauri kas jeti nararamid yo kadag iti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep ken Manang Maricel. Tay suda ket ngarod ti asidag diti balay. Jovanan ako. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. No da makita yo, tuladen nyo. Wahan saanen anak ko. Agmula ak laengen itinateng. Tasig sigurado pa'y. No hindi pala kumaan nagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga Maricel. Tay man paborito ka munay, tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue Un tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo tana. Italaang manan makita kayo Manipod mauram ti kusina yung. Mabainak nga minan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo mutimbaga, akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa iti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuto nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya.
Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay kat mayat anana. Lakwan da kamin to itimulam anateng. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anateng. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Otep. Rohel, awan man bagas tayon. Awan pa'y mantika. Asukar kan kape. Awan pa'y sabon apaginaw kan paglaban. Pati shampoo kan bath soup na ibusan. Sige. Tama pa na kiti balay da nanang. Inak dumawat iti kwarta na. Sigurado ang nagpensyon na jayog. Ay, dumawat ka manan. Awan lakit ninanang ti as-asidgam no kastoy ang magipit tayo. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Pagrebengan na timang tulong kanyak ta anak-nak. Awan nga rin trabaho, di tulungan nak. Maawatan na dahita, ta masyan ka na giti apo ko na. Duan dagiti putot mo. Ngam aging gayta, awan pa'y trabaho. Kaano ngay ngagtrabaho ka, Rohel? Kasanon no awan ton ni nanang? Kasanon ti panagbiag tayo? Awan mo't nga rin master ka na trabaho. Sumurot ka kadainsan mo amapan maki-construction, ah? Nagrigat ti kasta trabaho. Ore ko maano, 2,000 ti sweldo iti may sangal daw ti karigatak. Di ka madanagan, tag-swerte tayong tulata. Biglaan mo't nadumtang ti swerte ka. Ambom lang nga. Nanang, umayak man. Abda kayo. Umay ka, Arohel. Sumrag ka. Nay, abda ka mo't gayam iti balay dananang manang Balbina. Ikaw na, tumaya maumiliw. Umay kumakumustahan ti inata ah. Ay, awan man nga roden Inunaan na kon manang. Dinawat mo man amin ang akwarta ni nanang. Nanang, nagpensyon kayo? Wan, Rohel. Hintad yun man siguro amin ang kanimanang ti pensyon niya. Saan mo ta? Grabe ka mo, Rohel. 2,000 lang matintad ni nanang kanyak. Siya ngay mat nanang. Naibusan ti masapsapol ijibalay. Sapay awan man gatas di basit nga apo ko yun. Adto'y ti 2,000. Tapno agpada kayo nga agkabsa. Tapno awan rire. Mayunan nyo Anay nyo na 3,000 ito na agpagpagatas kami. No nayunan nyo titadyo kan ni Rohel, nayunan nyo mga rod titadyo kanyak nanang. Ala, mabit lang. Aday ta. Sagta 3,000 kayo. Di kay agrikyaran nga agkabsat. Agamanak nanang. Dumanawat ka pala ngamin kanin nanang manang Balbina. Katadamat di asawam akatulungam. Ay na, nabayagan nga wan trabaho na. Takanayon mo asumro di rayuman na. Kasanokat artek mo't ngamin di asawam. Iso ti lalaki, iso kumati agdiskitar iti kwartayo. Ay na, nagsasaw ka mo kung namala na da trabaho mo, Rohel. Malaala-ala husto da itan. Di kayo nagapa. Dudwa kay lang arudin nga agkabsat. Imbes nga agpinatag kan agsinakit kayo. Saan mo takanayon kayo nga agkontra? Mala, ingkay kit din igatang iti kasapulan nyo ti kwartayaw anak kaw. Anto ti pakitsindam, aureng bakay. Amaw, kanaksayan manen, ti pensyon mo. Agyaman Danilo. Masya na mangarod kadagiti anak ko. Konsensyak ti kalaban ko. Nujak maikan ida iti kwartada. Kaasi ngamin dagiti apukok kadakwada. Intangarod makitsindan ta, kuyugan ka. Pasensya ka pailaang alakay. Si kanti makakaadda nga aggasgastos dito'y balay. Tapasaray lumabas mo la dito'y dakulap ko ti daddo maapensyon ko. Sa timabate, pagkatang ko iti agas ko. Naimaglangan ko na maatag para tangag pinpinsyawn. Kasanaw no sa anak ng pinpinsyawn. Kasano lang atan ti panagbiag ta. Wan nga rod nakakaasimot ngamin dagijay nga anak ko. Ay, jak ko makayat ti makibiyang iti dayta. Ta syuman ko lang ida. Nabita pa ila ang agasawa. Ngam adon tinadlaw ko kadagiti ang nakmaw. Mang namnamadamat latan iti pensyon mau. Wan tasaan da mo ngamin anakalpas iti panagadalda.
Ta inununada mo ngamin idi tinakiasawa ken nang asawa. Ay kat ibagam nga agsapol da iti trabaho da. Aduma ti mabali na master ka na trabaho dita. Nga uray saan ka nakalpas iti panagadalmaw. Marigatan damot nga rod ang makastrek iti trabaho, lakay. Marigatan da. Wano talaga akasadot da ti agtrabaho. Tadda ka anam na maenda a pangalan da iti pagbiag da. Ha, Di mo ruamon na iti anak mo, bakit? Isurom ida at tumakder iti bukod da asaka. mas asya anak mat nga rod kadakwada, lakay. Diyak maiturod akitaon nga agrigat da, nga agpisin da. Iso ang maawatan na no kanayon ko nga ikan ida iti kwartada. Takayat ko atulungan ida. O, ato ita. Nagatang ko, nagiti masapsapol tayo diti balay. Elma, bakit? Nangalaam iting gatang mo. Ninanang manan. Katanya pa nga. Una. Adun ti utang mo kin ninanang. Ilistam tel alaam. Tabayadam to no adda trabaho. Anya nga utang. Dawat na jay. Impadawat na. Bingay kumot iti pensyon na. May mayatan ti kasjay. Ngam jay may kaduang asawa na tiagnumar iti pensyon na. Nakyas asawa pa lang amin. Kat bakbaktan lang arurag. Di mo sawan ti kasta. Tadamot pensyon di asawa na. Agpadadang agpen-pensyon. Imbag kiti tada ni Tata Danilo akatulungan na. Taibusan nyo mat nga agkab sa ti kwarta di inayo. Sumanao ka ilma. Kuna madlan ado ti kwartam mat. Ha? Nada trabaho, no dakkel ti sweldo mo. Ada karmengam amang ibagay ti kakasta kanyak. Ngam no para kamad lang nga awan makukwarta na. Aguli magkalatan. Ay, agure ka. Apay anyat pizza na itan, Jojo lakay. Katapusan na. Ay, ala. Dandani mo nalipata kun. Kasangay magayam di inaunang nga anak mo ninto maminsan ngal daw. Uwan kaya man ya. Ay, sus, imbag ta nalagip ko. Ay, masapol nga agpaaramid ta itikik nan. Apay, ada pagbayan mo ya. Kinak dumawat ka ni nanang Aghanda tayo ta kaasimot ta anak tanawan handa na inton birthday na. Ure kinilo lakar ni tigatangan tayo. Kan cake, pansit, salad, spaghetti, Shanghai, soft drinks, mabalinan. Ay, kat makamo ka. Tanay, nasagit pala ti sakak. Tiyak pala makatrabaho sa sikapay na tagdiskitar. At dapay matkit di tay iduldulin ko apaggatang ko kumaiti agas ko Uray isupay lati alaam balbina. Ay, alaman nga rod nanang, tanin agriga mo na 100 dya apo ko yo. Sapi agsangit day dyan na 1 cake apuyutan na. Mala, gumatang kantumatan iti pang fried chicken. Uray dagitay la kaasit gan akaaruba yu ti awisan yon, no basit ti handayo. Ay, isaan ado ti umapal no jakyawis nanang. Mamwandan tumulaeng, kababain mo't Igatang mula kuman iti masapsapul ti anak yu ti sobra iti ited ko akwarta. Ay, nasaanan? Igatang ko kay di aminan iti panghanda na inton kasangay na. Sana bali nanang, tainton makatrabaho man na nila kay ko, aglaylo akto siguro agdawat kada kayon, takababain mo't. Mababainak kada kayon. Ang papapuskulak laang tirupak. Naimbaglaki din ata nasingput kayo nga ina. Saan kayo ang naimot? Naparabor ka na asi kayo. Ang gurigor matan ni baby lakay. Nangato ti gurigor na. Anya, apayan nga nakaro ayat yung uyak na. Wan nga rod, marigatan nga agangas. Gapo iti uyak kan panateng na. Ipantalagan iti ospital ti anak ta. Sige nga rod, nga mawan kwartata. Mapanak iti balay dananang. Nagdumawat iti pang pa-ospital ta iti apo ko na. Unay mo't ngaminan ti kastoy a klase ti panagbiag. Sana kastoy a klase ti panagbiag ti nararapap ko ide. No apay a kastoy ti nagbanagag. Marigrigat agbat lata. Maladi ka nagsangin. Ala umunto'y kwarta.
Ta itaray yun iti ospital ti apo ko. Awan kadwa ti may sang apo ko yung balay nanang. Isayag ko pala dito ya. Bantayan nyo pala. Wen, mapan kang arudan. Nagyaman na ka talaga kada kayo nanang. Naawan kayo, jaklamon ti pagtungtong palan may. Bakit? Rabiin, maturukan. Alat pampanunod maya. Jay apo ko madanagan aklakay. Amangan noanyat na pasamakan kwa na. Adda ijay ospital. Sana bali ata addan iti ospital. Patsay ka di dabaybayan ijay. Mangtad kantuman iti kwartam. Tamapanak ijay ospital inton bigat. Ituludak ida iti kananda. Imawag ngamin ti anak ko. Awan kanu kananda ijay ospital. Ngala, maturo kang harunan bakit ikan kain ton bigat. Kabagis, di murwamon nagiti anak mo amang namnamalatan iti kwarta ken ka. Kaasyam kumamot ti bagim Impaay mon ti masapsapol da manipod basit da. Basol damot lang ano ape asanda nakaadal. Tadi damot sinaysaya at ti panagadal da. Ay, nakakaasi da ngaron kabagis. Maasyanak kadagiti anak ko. Sana pa nagpalastog ka bages. Ngam kita ang nagiti anak ko. Manipod ng asawa ken nakiasawa da. Pinaglasin ko idan. Kalpasan na, jakon inikan ida iti kwarta. Tapno masuro da tagbiag. Awan ano pampanoy-noyam ti kinasadot da. Kasjay dalat ta naging gat-inggana. Agbisin damot nga road no jak idaikan iti kwartada kabagis. Talagang agbisindaan no sandang agtrabaho kabagais. Siyempre da kalatanam namaan da. Isa di dan mapanunod agtrabaho. Ikami da iti pagnakmanda. Di ka itad nga ita di ti kwarta kadakwada kabagais. Kabagis. Sana pa nagimot taramidam kabagais. No di ka panangisuro kadagiti anak mo. Para mutla kadakwada da ita. Kasanon nawang kan. Kasanon ti panagbiagda. Tulunga madagiti anak mo ang agsalukag kabagis. Di mo panoy-nuyan ida. Danilo, agreeing ka man. Apay bakit? Maulawak. Agree ko ti panagkitak. Kakapsutak. Tulungan na ko Apay ngay. Bangunan ka kaday? Maulawak ka talaga. Kan agpipikal ti sakak. Apay akastoy. Ay, jak maawatan ang tibagig. Matayaksan lakay. Ay sus, di ka mat agsao iti kasta Ipan kalangan iti ospital, auring. Na-confine ti inayaw, Balbina. Mabalay na sublatan dakpay nga agbantay, ta labaak na iti kawas ni nanang yaw. Tano makalabaak, sublatan kan tumot laag. Ni, apay na ospital ni nanang aya? Ni Mato ti BP na. Kung saan anormal ti naduma a resulta ti laboratory na. Agkakapsaw. Ay sus, sapay jak masangutan sukuno dagiti anak ko iji pagadalan da tatang. Nilakay mo ngay. Iso pala ti baunam amang sukon kadakwada Ay, kwam, adamo laramidan nila kay ko Pasensya jak masango. Anya? Ingkay bagakin ni Rohel, tamang ano masango na. Anong sa niyo pala bantayan ni nanang, tanay? Meeting mi kadag ti parents iji eskwelaan. Karni, sana masango ni bakit ko timapan. So, siyak ti makimiting. Kasta aya. Siya kung timapan makimiting, Rohel. Taing kabantayan ni nanang. Kaano pa'y mat anak meeting ka? In ka man ijay, Elma. Sumalsaling ba't ka mat iti saritaan? Adda nga rod papanam. Siyak ti makimiting. Awan pa panak. Adda nga rod. Apay, di ka makawawat. Ha? Malatatang, pasensya kayon. In kay padasin nga ibaga ka ni Manang Balbina. Tamang ano masango na. Ayan da Balbina kan Rohel nga lakay.
Imbagam ka diti kaadak diti ospital. Wain bakay. Manlaw nga agpalpalusot da. Agpinpin na tudun da nga agkapsat. Anya, Paliiwan ano, may nakasarungkaran no makalagip da. Isa tayo labak ko maakawis mo. Napan ko impalundray, tapno maalak matla no madamdama. Nay, apay di yung mapanbantayan wano sarungkaran la kumadya inayo di hospital, Rohel. Jak masango ante. Sana balit adamot di asawa na ijay. Iso nga rod anak ya asawa manan ni nanang, tapno da mga sikaso ken ko na. Ah, Ano sana kasta talaga ti akman ti asawa. Asikasuun na ti asawa na. wan angam inayo day chay. Tapno maragsakan mo't wano mabangaran no makita na kayo nga anak na. Awan matararamidan yaw. Agpada kayo mga istambay ka ni Manang Mabalbina. Ngam di yu pa'y masangwa sa rungkaran jay na yumat. Kumaano da trabaho yaw tamawatan. Apay ay aman nakibiyang kayo antay. Ah, Sana ka po takabsat na kayo ti inami agad kunamot na sino kayo na makibibiyang ka na kami. Apay, da kayo ay ati mang bibiyag ka na kami. Da kayo ti mang pakpakan ka na kami. Kasla kayo mo't kalaingan na namang manmandar ka na kami. Kailangan ka di biyag yaw ti pakibiyangan yaw. ha. Awan lang ta, bakit rumartan dito ospital. Ngam aging gaita, di na ka pa'y sinarungkaran na kita anak mo. ay, unayan. Uray agtex wano umawag dala ko ma. Awan pa'y. Unayan nagiging anak ko. Sa inton na imbagan kan, kat maawat mo tumanan ti pensyon mo. Sa adamanan kundi pakitakin ka. Ay, Nasingpat ka lang amin unay kanakwada, Aureng. Agruam da, nitikas diyang aramidan da. Bala, isimpatan dagiti gargarat ko. Taagawid tan lakay. Oh, kumusta kayo, Nanang? Naimbagan kayon? Wan, ala, sumrag ka, Balbina. Ay, agyaman ak Nanang Ay na, umayak ko maidya ospital ngam. Hay, simro tirayo manila kay ko. Kani, jak mapanawan dagiti apo ko yo. Ay, Wan, nagpensyon kayon? Wan, kawawat ko launay ti pensyon ko. Ay, mangtod kay mangarod iti gatang ko iti bagas mi, Nanang. Awan isa ang mingaminan. Sige, ikan ka. Oh, agyaman ak Nanang. Ngam iti may sa kondisyon. Ha? Anya kondisyon? Sakbay nga itad ko ti kwarta. Agdalos ka pa'y dito'y balay. Kanlaba amin amureng may iti amayaw. Ah, ni. Apay ngay amasapol a paglabaendak. Kasta ti rumbang, Balbina. Saan nga amin kat puro libre. May mayat matlaang no pagrigatan nyo ti maiggaman nyo a kwarta. Mala, ingkaglaban ka nagdalos. Ngam no di mo kayat, mga yabak iti sabali at ang danak ngaglaba. Naunaan naksama na ni Manang Balbina. Naggapon sa kano diti balayaw nanang. Inalanan samot amin na pensyon yon. Hindi nagsamot imbatyanan. Saan? Di ka madanagan. Tadyay lasweldo na nagdalos ka naglabatintad ka. Ha? Sweldo? Word. Sika, anya mo't tigagaram, Rohel. Kwa. Amoy ulatan Tanay, naibus man tayo gatas ti apo ko yun. Kan kasangay na intong bigat. Gumatangak kumamo diti puyutan na akik na. Hala, sakbay nga ikan kay ti kwartam. At dapay ipaaramid ko kan ka, Rohel. Ha? At dangamin marmar ba apaset ti daga ijay likod ti balay. Kat ipakabiti mi kuma. Ngam sikan ti mang kabiti iti dayjay. Tas sikat itangdanan may. Nay, apay asyak ngay. No di mo kayat, mangsapul kabilaangan iti sabali at ang danan may. Ngam lading itak, tawan maitad kukan ka no di kag trabaho. Ha? O anya, mayat ka iti kondisyon ko, wano,
Agsapol kami laangan iti sa bali at ang danan may. Nagbaliw mo't ti ugali ni nanang. Pagtrabaho na kami mo't nga agkabsat, sakbay nga ikan na kami ti kwarta. Una, kasjay at talaga ti rumbang Rohel. Tapnumarik na yu ti rigat ti agsapol iti kwarta. Saan laaday taag namnam ay ti amuyong aramidan. Ti kwarta pagrigatan. Saan adaw dawatin laeng. Ha? Pagpanunutan nyo nga agkabsat data. Numasadot kayo nga agtrabaho. Awan kwartayo. Agbisin ti pamilyayo no kasta. Isu ajak agungunay nga agtrabaho kat. Taur-urayak asika ti agsaluka, Rohel. Sika ti padre di pamilya. Isu asika nga rod ti manggad para iti pamilya. Alangan asya. Manjak mo't na. Kumaano baldado ka ta iso. Ngam nagsalon at kamot. Nagdakkelan ka akarne. Di kag trabaho. Elma, Isong agnakam kan. Nakarik nanjay inayo. Iso akas na tinaramid na. Agruam kayo nga minin. no kasta, aglako kay tinatangkan prutas ije palingkay manang. Wen atane, tsak makadawat ka ni nanangan. Iso mo la pagtrabahon nak nga umuna sakbay nga ikanak. Daglako aklaangan, may mayat pay. Uresyak nga ron. Sapay nagrigat ipapaaramid na. Mangkita ka man kit de, amang ano adapay bakante apwesto manang. At dapay mo doa bakante apwesto iti abay ko. Kaya't mo aya, tay baga kitakin ko ko tay reserve na. Ulman manang. Panasag man mat aglako-lakaw. Nanang, kayat yo kaditidikat, Ha? Ay ikatwan nangalaan niyo. tayo sobre tilako kiji pwesto nanang. Adapay bukal di tano kayat siya. Ato'y matinatang nanang. Adamo lauk na prutas. Kakasta mo tila lako kay pwisto. Nay, ay na nagsaya atan. Kat kumusta nga iti panaglako yung anak ko. Ay mayat ananang. Medyo maya matikita. Uresyak nanang. Mayat tinaalam mi apwesto ka ni manang. Tas sungadan. Ado ti gumatang. Ay na, maragsakan para kada kayo anak ko. Agyaman ta nakapanunot kayo matlaangan. Mala, sapay kuma, tagnanayo nun ti panaggagatyaw anak ko.